Alo? Nema na čemu. Šta nema na čemu? Zašto nema na čemu? Pa dobio sam izbore, šta? A to, pa čestitam. Rekao, pa jel tebe nije sramota da si gradonačelnik jednog takvog uspješnog grada vozio u starom Bentliju i 2016. godine? Pa mislim, ono... A šta ti misliš? Jesi to da misliš? Da slušaš? Šta ja kažem? A je, to mi žena kaže. Piši ovako. Rolls Royce Phantom iz 2017. godine. Kumate baš imaju njega na lageru, zabiđa on rekao, on će ti se javiti. Znao ni koja je oprema i sve to, nema uopće problema. Nazvat ću ja Antu, pa nek se on javi kad raspišemo natječaj. A kakav natječaj? Provucite kroz bagatelnu nabavu možemo. Al to je... Dečki sranje. Gradonačelnik hoće novo auto. Rolls Royce Phantom. 2 milijuna bez dodatne opreme. I to kroz bagatelnu nabavu. Au, pa u čem je problem? Kad smo već razjebali budžet. Problem je što kroz bagatelnu nabavu možemo provući najviše 200.000 kuna po narudžbi. Ništa, dečki. Tražite novi posao. O, ček. Mi smo na prometnom faksu imali praksu kod automehaničara, ne? I onda bi skupi veliki dio rastavili na puno manjih jeftinijih i taj bi ga uvalili. Dobro, i? Pa niš, tak naručimo Rolls Royce u dijelovima i da nijedan dio nije iznad 200.000 kuna. I fino ga sklopimo i... Po genijalno. Alo! Dobar dan! Zovem iz gradskog ureda javne nabave. Gradonačelnik mi je dao vaš... Nisam iz Čitluka. Nisu Grude. Ma nisam ja uopće iz Hercegovine. Ma ja pokupio naglasak na poslu. Ma dobro, nije bitno. Nego, htio sam reći, jel nam možete taj Rolls Royce rastaviti na manje dijelove, tako da svaki dio bude ispod 200.000 kuna? Bagatelna nabava, Možete? Odlično. Riješeno. A ko će mu složiti Rolls Royce? Pa ne znam ko se falio da je bio na praksi kod mehaničara.